malunan bapo ngalin mati. Nah ayo. Lantangan abo peminah. Ia diastun rasa kebus ngendih tangkah idewone. Sebab salah tampi teken matin bapone. Peminah idewone do kedelumuk jeneng. Yene dewa mebalik ngepuriang ngewales matin bapone. Nirgawe rasa yang bapo pejalan jenenge tan bina. Sat makoi dewa ngejotang bangke ngepuriang. Nah yani mumpung ada nak olas teken dewek jenenge. Sat maka negen sakit ya tebat bandaran bapone ne tuwo tang ayu kijo jo ayu aja ko cudet do ayu sang saya ya diastun di sekalo sing tepukin ayu gue anake buko bapo uline sekalo bapo nutuk pejalan jenenge kijo je jeneng luas sinah kemo bapo bareng jero nak lanang Titiang rasa ngebekin akase miwah pertiwi sewece ya do ledang jerone ma pitulung ring pianak Titiang maka kalih kuanten dahat lobo manah Titiang nutugang nunas ledang jerone mang do ngelanturang sewecane ma pitulung ringipun pianak Titiang maka kalih kijo jo kayun jerone ngajak ipun Titiang misa dia ngaturang mensapun api kayun jerone mangkin inggih jero anak lanang sang meragawus lepar sampuneng sumeniya ring pangubakten Titiang Titiang misadya sairing sapunapi pewarah-warah dumadak-dumadik puniki anak sarang kalih sida pacang nagingin kadi pengelungsur Titiang inggih Titiang matur suksema reng ledang jeroning majalan tutuk pejalan ake turune bapun nutuk pejalan jenenge Ayu kita bawas nerane ya Ji mak lakar nutuk jani perjalanan kene diapen kudiang diapen kengkenang sing buangi dewek lakar nepukin sangsara wadah madiringan paman jani lanjut kiring ke pondok apa ya lautang di lanjut tolong tutugang tresnan maden diastu nyani kije dek maden ni anak mula maden lakar tutup dia sampuneng semenia malih Gus Ayu ngiring ledang kemon ngiring Titiang ring pondok Titiang mendabe meme minapkuipun keni untuk pacang mepaungu ring Gus Ayu sareng kalih nah yang kita ngiring jalan Gus Ayu pondok maden jauh di dia ngentan bikin apa lane lagi Mak Ayu kali jani made ganget wara mule duga setuni semangan man mirip ngide nasi tekeneng lo setonen iya majalan lo sing mancing ya madara mo sing pembekas dong beli gangsar beli gingsir montor tuane sing lah penguno diko tuh yang dimonene lingsir na subaja anake melali tuh kanjing sapke nasi oh lo dong suba aja ya sengsan ngalah kena sekala loh kene ajak dadua bedaduanan lantas dini ngale pianak milah-ilahan sing mirip angona kena ne mirip kene made bisa jo me jak makejang ramen ini nang udiang na melaim kade uyang nas papoy ye ci sen po undok milu ci melaim ratu layak kan di basah melaim milu kada na ada musuh apa seng jamade setato kene dogen apa mirip ado dijado kene me kengken orenorto melah si malut yang mangide panasir bapo kalere wih bulan ras keto luas mau panahan
dong cetet nempukan semal mongpong nyu. Oh. Panah tiang. Man? Ajen tumben mepanan. Tes. Kena. Weh, Ulong semal. Mal. Long. Ngong tiang. suba keto. Begeswan yang jaga do. Man? Dakap. Pes! Tai bakat takap. Dadene gede sing bakatang deh. Lep. Tuh. Lem semale. Benyapnya ben nempukan kedes apa tuh? Ada sekunan. Ay sajan. Sedang Sedang yang sama buah bingin nih. Bingin. Oh. ben panah yang me ajen tegah. Oh. Tites ces. Kena deh. Kena. Kena. Tuh, cepang nyaman deh. Anu tegah sing jo ngelepat jo lo. Bener. Ubar aja lu. Walau sengkalo. Man kengken. Nak len uduk me. Ye, sing tagih nak yang udah ada blog saja. Nih malu neng boja ada dua, bo gelur-gelur, pan kedes ya, bo beli angkel baso gitu kok nih. Oh, Ada yang tiang penulian kasar, man, sing bango kena tuh, Bang. benyapnya tiang belantas medar sano, ada yang tiang raos, kedageng nawa kang jero anak istri, tuh tiang, oh, nak lolo nih deh. benar, istri sana lo, Jegek, cegek, begitu. tiang sane mana wawu, ne mangkin ledang jagi tunas tiang jero anak istri, tuh tiang. Bisi mau kejit pada keto deh. Biasa. Terus sembang. Sembang oh. Mẹ ulong ke jantung jam di Ya lemah jantung me mati timpa lo. Terus sembang oh. Apa sing? Ye, benjamnya. Nah, nih maro yo nak bagus. Munyine halus. Bang, yuk. Ada keto bat nih. Nyong kedese nang meseng gini. Benjamnya. Ilu yo ket. Kedok. Yo, milu tentang patuh cerai mabuk. kedok contoh kedok. Kuantan jero nak lanang. Bener. Ditiang medrebe mesah. Oh, Sing dudong tiang. Sapa sira mesah jero nih. Murah jaya sura. raja Yesus. Saking Gangopura. Bah, mesaut nih jak dado. Dede yang kini sanang-san made metetulung. Nak mula perahne corahne terahne corahne deh. Sing sangop betiang lakar tindeh me. Bener. Subolandas keto. Sing majalan. Jalan, Seret tak. Kengken. Tepuk bo janjak lu bo blas-blas. Wih, jak konyo munyu-munyu bungut nih. Tuh, Woi, tuh deh. Nah ladong gede tuh ala celeng Australia. Apaan nih kita udah beli apaan nih? Subolandas keto. Begitu. Dong tanget yang marat yang ada di samping nak lo tuh you jak peragak gitu kan benyap nih kadang yang si ngawak bani pak ajak gelan canggih hari cini tuh nongos si ada hubung keluarga berencana yang ketuang Dek ketuang. nangil kan masa tiang nang me benyap nih jak tang betul yang cai di itu artinya ci lakar tineh inggih yang kaduk sampun mesemayok gitu kan benyap nih nang me nah lan subo kian kena sih saya ajak lu gelah ajak lu lan subo Siap. Siap, mau siap. Siap. Dia tengah siap bayu Siap, udah mas lu siap. Woi, aneh sidang kau, jangan lawan. Wih, kene apa nih? Pukul jangan sih, dijok kena sih. Dijok kena sih. subo nang me gitu mesiat ya paman gengser aja paling gede itu Benang. nyapnya paman gangsar adon nih cenik celging munyi me benter lemane cunguh nih lanying coba ebet cara ngebet siap makin palu Bener. krepet gitu nangil kan yo kadean tiang dada duduk jadi isi tak deket lah Kadong tuma. Aki milu kan bikin serne. Sing dadi ngabak-ngabak si anak tua. tabek ensap
begitu benjap neseng lawano pitang-tango ajak ngemeli nasi paman gangsa. Jajam nasi nyeki kijau jak meli nasi. Dong pestiang lah. Subo lantas keto kengken deh. Kayu mesiat. Pada menukor deh subo tiang ajak tiang ne paling ngerenep pengangon itu subo keto bekelileh mulai makanya seng konyo bekalah musuhnya. Paman Gangsar menang, Paman Gingser menang. Tiang aja cenikan mirip benraga tineh ken patut menang masa me. Kualo dong di subane melipatan buen setongos neloh maroto. Bener. Cetet neloh to sing nu didu me. Aduh, mandi joyo. Sing tawang oh. Hilang ya. Nang me ngenang. Man, Iraga subo tuyuh nulungin kanti tamis ngemasin mati, datang duduk di subane melipatan cedet yo sing nu didu leng kede sejuang amat kede pasanto. sajan deh. Man, Ubar tiang. Bat nan tepuk. Wih, drona istri. Yan mone bentiang semua mau pitulung ring jerone sing sajan lah pengerasa paluang tiang buat tiangnya merukat pangelah alo bendragone nyuang kedes yang. Bawa senesi to me. Jero anak lanang. Sampunang salet arso. Titiang nak sampun uning ring suwecan jerone. ngeleng masih melu deh. Kangen tiang me. Bolantas keto awanan di tiang melaip di tiang ngetot lampah dane ajen di tiang. Men sapa sira yaji. Dane Gusti Patih Anom. Pengapih pada to me. Sing dot lantas. Tata duduk sing subenu setongos kesah to. Wah, itu sebab getih melak-lak-lakak nang Getih bah. Getih. Yang kene de sinah sebuah ajen tiang ngemasin pelapro sedo ajen tiang membawa santo. Nah, made japi tiang medewek lo tiang mula wenang lakar belo pati tineh tekena kelingser ajen tiang ngulak kal sedani aji dong di subane lantas ngetut petona. Sereo. Bodoh deh. Angin. Ayo Ada munyi di ngah tiang sabdo Bapo subo merasa bahagia teken buat wirang ayu tineh teken bapo. Nah kuala awak medewek lo sing sanang pang sing nirdon nirgawe. Nah jani ada ya suweca anak lanang nih ijo ya ayu aja mau kemo nih betututen ayu kali ring tiang lantas mai Nen malu deh. Malah cagarnya nak buka meme medingahang munyen madene. Yeneng made nyulorang melanen kepatutan suka meme nampenen. Sakewala made masih barang-barang minahin. Kengken munyen memene. Yeneng dadi pengide memene prekanti aleh mapan deweke lacur. Jalannya mau brayone ngon kesugihan kadang keto munyen dene. bo. Nah kewalo bena besek nih made ngorang man mata tulung tekeneng anak bajang jegeg. Yen yang kekena ke ban meme. Yen sing mirip bajang jegeg sing ada mirip nyat de lakar mata tulung ken sesama neng manusia deh. Memene donak salah tampi Saja beli masih ngadok-ngadok kang pian apang biagan. Takono lah apa nak tutup kan? Nih, sing je penulian bajang cegek, done tulungin tiang, yang sing mabinan-binan, walau benade kelep paman gangsa kawan ngusir, berohem corak, sing mula wenang tiang lakar, merasta mujang, sekhanane angkara murka, neken kenucap dursilo. Deh, yen yang keto pengabden madene, antas mula made kau cap mau tamo nyan riwakasan, pang maguna nyan dini dijagate made, keto pengabden memene sayang, made sayang. Tuh sebabnya. Man, malah dini aja lelima sadana, man dijana bajang-bajang tuh. Nu diwang. Ye, me kalang semut nae yo. Ale Alemo. Oh salah le sarga mate.
Ngudiang mah kebek le sar. Ye baik tu. Ngelah kan si gae, malah cang masang gaya kada nakal mau potre. Ye, baru kebereng jak mau dengneng. Kada nakal mau potrek, kajan kira menyelek. Kamu yong, Mengudiang cang. kopi gae. Yani. Oh, Weh, sarwadane gangsar sajan. engke. Bisa nunena kopi yang sing ada yeh panas abangon nyedoh kopi. Men kena madek engken. Nah jani kene boben masan hujan-hujan nak kewah ngalesang kemo paman ngaliang sang malu benyep wopin anda situ nulok-nulokan sang Oke itu. Nah. weh cara siap samwen inyen kilang-kilang kene Ngudiang man bapo. kene nenek bo ngai kopi aja paman gangsar jani paman siapa jo manuk ne pleng gede apa tuh nemo koto lantas bertampah korok benyap ne yeh bo ada meluap panas sedoh lantas bubotan pasangan boto recah hebat kelangon tum kelangon lawar kelangon ramah gegecok pecel gerang asam kejang paman kan duak mebat oh mun Weh, lah siapa? pak orang cepet Mau naik buat mati umat gerupuk. Nah, bapak bakal nampak siapa? Jak made dua beres kan? Nah, kalian. Made. Ini Mimi Made. Nawagang titiang. Patut jerone sane panggohen orang pianak titiang made gang. Inggih, daging mi. Inggih. Yen yang wantak patut asa punika. Dados belet nalar titiang uning. Sapunapi wiyakene dados wenten kepanggoreng pianak titiang. Nek malu. Nek, sing wajang mi memen madena. inggih saya waktu puniki Ya, memen sampun. ya Nah, kene nyenunduk kene. Bang memen awang. Nenek yang ke mai. Kewaringin sebentar. Baos kami ajin dia. Bang deka dan dia bang sawang. Dia masuk ke kantenan tanah kami ini di waringin sebentar. Nenek kami ajin dia. Ajin dia sebelum makan terus. Dia memen awang. Ane siang ada ke kantenan tanah di waringin sebentar. Nawagang titiang. Sapo sira kumantine sinenguh ajen gustine Gusti. Ajin tiang di Patihano. Gusti Patihano. Tua benar nih kami. Sane mawiwit saking ganggop pura. Inggih. Men-menyen. Yeneng inek berkanten dane. Menyeri kering alas waringen sungsang koyo wenten siung. Kontah sikian titiang. Meme. Kantenan aja. Kita sedang ngomong yang kesunuk dengan Meme. Meme masih pangnawang. Hajen tiang sebuah sing ada. Hajen tiang sebuah ngemasin palatra. Nyendal setengah dolen. Ijaya surah sebuah meragat rame. Paman, weh ye paman anom pengabeh gelah. weh Paman. mengudiang mau paman dok angkot kan dotonang weh Onen ketutukan rasa pan gelah. Ye. Mayah utang gelah. badah neneng entah Jane paman suka. Tamiu bang kopi tamiu bang. Ye. Paman, Ratu Duago. paman aku. Haji. Sampun merupa sapuniki wau sida antuk di tiang parak ringanggan peluwuh Cokori Dewa. Nenten ketutugan antuk di tiang baktin di tiang ayah Ratu Duago. Menawi sampun pengenahan widi baktin di tiang ring idораkan Cokori Dewa.
Duane ngidai rako sampun lino, sampun waduh Ratu Duakong. Punika menawi saneng awenang. Bakten titiang nenten dados pasah awanan rauh titiang mapamit padam ring Cokori Dewa. Ratu Duakong. Nenten sios pemargan iderakan Cokori Dewa Nwada. Sangkaneng winahyan manah rusak parakan Cokori Dewa belen titiang tanah Ratu Duakong. Ratu Duakong putra. Piragen titiang sampun wau watur Cokori Dewa ring idonake lingsir. Apan kapi kayun paramada anake lingsir mebaos ngangkenin titiang parakan ide. Yukti Ratu Duakong. Mula patut Cokori Dewa raja putra jagat Gangapura ne Ratu Duakong. Biang Cokori Dewa puniki sampur arda nareswari nido yaji duata. Titiang Duakong. Sane nyingedang sane ngengkebang Cokori Dewa iriki. Kantos dhuwur Cokori Dewa sampun merupa atma wau titiang sida parah Duakong putra. Mula wantah Cokori Dewa ne patut ngewawa jagat minekadi panjak Gangapura ne. Ya diasun titiang sampun medewek tanana. Nenten surut baktin titiang ngawula ring angan Cokori Dewa. Mangda Cokori Dewa wikan Duakong. Raja Duata Hajin Cokori Dewa mepasih ida Prabu Ganggadipa. Mungwing Cokori Dewa saking kantun alit sampun kepesingin ida Raden Ganggawijaya. Ngepuriang medulak gelis-gelis Duakong. Mangda nenten gelis anak sios pemekas ipun keponakan titiang Ijaya Suramanteng Agung. Cokori Dewa macekin jagate sampun jantoso bedak ngetel rasa panyak duwe sami. Titiang iring pemargan Cokori Dewa Ratu Duakong. Iriki pacang pungelang titiang baktin titiang. Ring Cokori Dewa titiang lobo nunas sesupatan. Ring payudan genah ipun Ratu Duakong. Ridat kala Cokori Dewa ngembatang yuda. Ring anggo sariran Cokori Dewa atman titiang pacang ngeranjing. Karo irika wau darmane puluk ring angan Cokori Dewa. Mensapun api kayun Cokori Dewa mangkin. Paman, telah merasa ngayu bahagia pesan. Dekening buat susrusan pangobakten paman. Awet uling sekala. Nu paman urip iaji nu nyenang. Kanti buka jani ngemasin pejah. Uling ni sekala rasa tanah surut buat bakten paman. Dini di papan gelah janggelah. Dur, kawet paman tadi gelah nawang. Nyen sujate ne gelah. Uling pidani biang mekebangan polokan gelah. Nawang tadi gelah. Ane cien mas, ane cien temaga. Ni cien ruang, ane cien musuh kawinan. Biuta dur mengalabu kecani. Nah yang gitu. Barunokan solah iagong muang pianak ia Jaya Sura telah misadia mula gelah patut sentana nelakar tinih bakti ring yaji bela tekining panjak muang jagat Ratu Duakong. Langkungan ring abe nang rasa sampun titiang ngelungsur pawacanan palungguh Cokori Dewa. Kuanten nenten surut-surut titiang nunas ledang Ratu Duakong. Duaning titiang ring sekalo sampun nenten sida nyambung bakten titiang memarakan ring Cokori Dewa. Wenten gantulan pianak titiang kekalih luh Ratu Duakong. Sane jerikanipun Iratna Dewi. Pacang aturang titiang ring Cokori Dewa angen titiang koangen. Ya diastun menawi bak pertiwi atau akasone antuk ring kawan ipun dados yatmu. Dumadak ledang Cokori Dewa ngaulayang ipun mungwing sane kelih kana Ratu Duakong. Ledangang pacang tunas titiang ring Cokori Dewa. Pacang ajak titiangipun padem mangda wenten nyarengin pemargin titiang ring niskala. Inggih titiang mepamit riyen titiang nyantos.
Pangerajak Cukri Dewa Kepuri Ganggo Pura Ratu Dua Gong. Iki aji napilwir titah aji pasang margiang titiang aji. Majalan ayu wiring pemargan itu. Mo ayu. Kentan titah na alingsir. Ayu. Mak bisa dia lagar ngiring bautan ya di. Sekewala ayu yang didik kuring ayang. Ayang dua gonggang itu mesti ayang dua gonggang. Mak singin aku Ratu Dua Gong maka kali belum ucap dewa. Sampun namun nika atur bapan di tiang rengangan belum ucap dewa. Yang makin baca ngelungsar mau pamit. Yang nyarangin dane bapan di tiang kumpulnya mereka. Ayu. Bang melah-melahnya ayu majalan. Kewala da pesan ayu ngengsap. Tekenang pauko dan gelah di mekejang dini ayu. Sampun aku belum ucap dewa aku mau. Makin niki ada yang di tiang banyak ipun ring. Di tiang apa? Lautang ayu. Laut tang Awit kalani mangkin. Talon palung ocok kali dewa pasang abot ning titiang. Riandukan kawin dan titiang dahak dengan betolak. Mang neledang palung ocok kali dewa mau pijuan. Asa titiang. ayu. Tot sing sanangyan ayu lakar ngerawas sang buen. Tekeneng ayu mirip gelah antas lakar mayah piutang gelah tekeneng acin ayune. Ibu, teman-teman nge, benjangan dan kirang galah membawa semalih mangkin jutat sapun iki titiang jengah herang mang de sampunang satu nih di gelis mang murti dike yang pamit temen nge titiang misalnya pacang ngerjak sanejan kinucak satu punika nah wonten ten keniantuk ibu sejeroning ngemat juga puput sekian di tiang padam dereng sidep ketahuan di tiang utang di tiang ketiasan ibu kali utang dua ning kali punika kemekas kali mangkin ledangan aksi semah pengastung kawan tiga Senik suksa madahat ibu nerima pangubaktin idewon lautang subay dewa memargi dumadak seh ida sang yang prabakawi dek jaya dewa di payuda kewalonya laga yang pesan sengadanya nan bekal ibu ne kapenang idewa kebisa kewalo yeh matelan rastiti tudane mau tamang memilakar angon mekanin pauko dan idewa ne cene ibu nenden sana malih ibu mau sing dek punika pengayang memekas ras titil ring ide sang yang widi suecan ibu ring titiang punika ne banget lautang idewa majalan cene ayu Inggih titiang Ratu Dua Gong. ayu medewek lu pangade masih lakar ngabeh sangiring nakeling seri piang nongos lur ini di pondok wale de nyen rarat nunasi cering de sang yang mang lamakane labde karya si daning don pejalan gelah ayu sampunang palongo cokori dewa sumana saking iri titiang pacang ngasih tiang pemargin palongo cokori dewa mogi-mogi mangde nyelabdo karya Ratu Dua Gong. nah gitu ya Jaya Agung muang Jaya Sura lan sebejani dengan pantes samongkan kawisan cai ini yang sing mati jelemen ini sing lakan mekirek milan belut antos Agung pon dasar kisah mai Agung duit maka kawan besar dua Matur sisip titiang Ratu Dua Gong. Sampunang ini kipuniki banget sungsut ngering kayun. Ini wadah kangkat atur piunin titiang. Margine mangkin pegelis. Lanjut bentuk. Ngasih di pemargin di Dua Gong. Utaman yang mau tamog
kumantene kena ayune. Lane jani bareng-bareng ras titi ayu. Terus memargi palung cokok di tiang ini. Jalan ayu jalan. Kengken ya pejalan ni cening ni. Iringan bani dolar aja i petruk. Bakat apa kengken ya yayu mirip. Nah, ni kengken pedrudot mekejang. Cara siap gerubugan ngerempuyu kang bungker dai. Lar. Ya. Si. Ni kengken. Terus nak kengken unduk kene. Ye. Jag nyebak. Di water. Lacaurnya. Nang tuturang bener-bener kape nang ngaji kengken unduk ke. Puniki ji. Tungang pin. Ida dua gong lingsir suba newata. Man wanom suba mati. Man dini jani galah ceningin lakar mau bisa ke ratu lah dan Kendumun. Wau di tiang maleng ubar yadi. Sekadi atur nih Petro. Udiang kentan. Sekadi ngerap anak tabuane. Inane sampun mati. Makin ngiring ngerap anak nih. Ubar di tiang yadi ji. Wenten nak bagus genying melanin. do paguten jeneng lawan tiang takon nang tiang nyenti uli dijau karena takon nang tiang ngabo panah ji manjog ni di tiang panah hari kok das panah kucit Australian duwe bendek das mati dia pantes das cai konden mati menjelemane ne bagus totoran situ mati yang mesiat ji ni ngajak Yadi sangkang wirangin kengken kena sini puh maka jangan yang silat niki yang silat jangan yang senam niki mepalun nas sampung kedan lawan tiang mesiat jag panas mare asana ji mare tiang ketuang di telapak lima misi tanda cakro ji kengken daging tanda cakro di telapakan lima ini bagus totonan misi tanda cakro aduh ne yen sing pelih benajing hitungan nih yen sing tos neng kesatria mau tamu sinah sing misi tanda cakro nesina sentanan ganggo purane nu ada hidup denena ceneng man kijo lakuna jelemane totonan jelakon mulai jelakon drok cinu puken jelakon mulai itu kenyen awang pane lawan cang aja encang beli nasi bajak cang beli nasi marogi sen cang limane bajak misi tano lojor tanda cakro lojor cilimo cai sing suot binyol cai. Nah, ni kene ajak mengejak. Yen nu hidup sentanan ganggo purane, sinah sing sido ceneng lakar madak ratu. Ne besek jani usaha yang kengken jeban pang tepuk jelemane ni misi tanda cakra nontonan. Oh, iya naji dot pisan ngerah ipun sane metanda cakra. Iri kering alas waringin sungsang. Dikabon. Di waringin sungsang. Waringin sungsang. Nah, yan gitu. Aji lakar nyemak. Seselat malu. Pang maguten jelemanin tutor. Hares. Saya periyatnanya ini. Nge. Nah, makin jo. Makin marah jo. Payu aji miudo. Kalah sinat lemut. Cenik kok, payu gelani si gumi. Nah, Gusti ngamal jangan dikireng. Bakat masih ada yang konsoma. Patut sekadiat pernikahan dia haji atur cai ini malu kerap kami.
abis ekor ratu, pragat acepok. Aduh, makanya banyak ke unang. Ingat Cijang harus berbekal dengan saya dari berbekal. Nah, di pedok di Senoman. Yang itu, lanan toseng di Bencinga. Ini, bang teko nyeni haji. Yan subot teko haji nggak bangken. Sina ajak yadi. Ingat bang panggil bang pejantan dengan. Mana ajak kamu ke koleman yadi. Ingat. Jangan kau aja. Sugraman, Titiang dua go. jani paman sing subetayan dini megumi. Sampun. Nawang selah-selah mirip kena ben ngenang-ngenang ane jen ruang kelawaning musuh. Inggih. Yang sebegitu selesai lan intip ken-ken ye lakar takah irago ngemat yudone. Inggih dua go ngene punika ngring. Wait. Wah. Dedo. Ye teko mene. Ring dicai. Payu jubal mau goreng maden cine. Cai celeng Australia mau guleng maden cine. Ye. Cai bien teko. Ngejoteng bangke si mai. Jaya Sura saja bendialah sekewah ngalih semua awanan gelah teke mai mula misadia buka raos caine nanging ngesap mirip ipidan nungka di tengah halase lan sebojani pangkaruan te sekan mati hidup selampute jani buen tuk-tugang pepaluan ipidan meh begak bingar subuh lakar nageh ngedom gumi ngedom tegak lekenti mare lakar nageh nguasang gumi dini tiga ngepura lian malu bencang ngedom gumi bencang ngedom tegak ngacang pergusti ngabeh lingi ide dua gong sing udiang repot oh kengken raos semare ingat benda di pengabeh jani membalik pangman ngisi gumi yang mula sing pantas gegisian awak-awak gisi bisa lakar api nih sing pantas gisi bakal gisi matemahan pun liman cai ini jang bani kebos oh bani kebos benar nah yang saja bani kebos jani bukti yang aman nih jelmu waluya buron sing lah pengerasa sing lah pengerodika lan boy jani bedeng jasur maju awan Weh, lek-lek citegol cicang ye, kadang cicang kucit ada. Biasa kan jo. Weh, mas. Saja wanen do cang tegol lo. Yang saja wanen lo sen kalian capang along bencang melep. Mas. Kengken mus ipidan sing bakat tegol elah aloh bensi melaib jani subuh kengken ngelakar melaib paman kang sar muang gingsir mirip tawang paman ane jen buen terahan ya teruang jelemon ini nang pang cepok tampah tas nih Ingat cicang relap. winten ina ane maleh Cicang relap. lautang mamang alih gile cai Jaya Sura Kang Wang Monena cai nangkap gumen ini di Gangopura wakil teka mula ngulat kara sedana keling seriaji pengabeh utama pamananom Ping. Mister Santia. nah pesuang pasti malu banyak wakil mesuang getih bani Lek-lek citegol cicang. Ye. Docing ngematiang bener, yang cara ngematiang buron. Lu se malu lu se. Pangelah benci melayu nen malu toleh kesaksian dening banyak sejebat jagat Gangopura nih bo tan penah momo si muka ubuan celeng patut gorok Mas. Jaya Sura sanang nah wakil mang cip jalan pangseng pa penerka nih toleh suwarga
Agung. Berani cekol dua berani. Ini. Agung berani. Nangi wasin. Nyen tatat bener nama kedat dua, ha? Agung. Nyen ide dot selamat. Angkutan keresiban. Apa dia matian kai? Kau pilih sila sunungil. Nyen gorok kai bandua, ha? Muslim. Kangen banget kena kelisan. Si Jeng, keles talen itu bekerja. Yang sing ni lakar gorok bener kan? Saya ngibiang sedot lan sepot depan kena. Keliasan dapat lagi. Bak layu munyi ni. Bak. Wewe, corah gimana? Aduh, gigi sendiri. Aduh, cedak liman. Aduh. Ken, boci merasal. Suboci merasal. Polon dia. Bukan cinegol, jani cai metegol. Cai jelema corah. Hei, cicing peceh cai. Ingat, tonden cai nyambatang adan cai ne. Kai suba nawang, ibu dua tos neng Gangopura. Hei ceng, hi, mungkin kalian neng aji ngenikau, bang yang titiang nyacak dumun. Hei, titiang kenyacak, niki wenten pecut titiang, buang titiang negak jaran. Niki pecut di tiang jagi angin di tiang nyajak polon cicing ngetekun. Hei, cicing je, toleh nanti, toleh. Sedo cokor dewa dua. Man kengket, kerasa bancai. Cakran yang gilingan, ane malu cai duran jani cai nanang lara. Jeneng. Depan, ini mirip wise seorang cening. Depan aji jadi nusuk. Hei, cicing, nangi wasin. Beri tungtung neng karga, sang yang pasupati lakan mancot jiwa permanan saya. Wasin, kerodok! Jahil jelema jahil, nyen sujata ngedang liman bener nih, ha? Hei, aji subot tua, nak subot ngentah sakit tujuh. Yang gelah teruno, tebak mati. Hei, jahil, cicing bengil cik. Busan cai das nebak wake, das wake mati. Jani buang wake mati, cai payu mati. Kesaksinin ben panjak dini di Ngapura. Cai panjak Ngapura, nyai kedok mesurya. Liak. Surya. Goleh. Ados kendan das. Saya ngilut liman saya. Dijang bengong lagi. Ngilut liman. Tapi dijang mereka tak boleh. Ada menyen gemilat ngilut. Lar. Yang cai gede sidang. Nang cai ngaturang ayah sidang mereban cai ngematian. Weh. Tahan. Bangka ji. Yang cai bangka sedang melalui.
Wanda nang apa-apa apa bangko. Orang kan malu. Kemeng kimang bangko. Jangan cerita lah. Wasit jak. Len tebak jangan len. Hariku. Sakit nade. Sakit gede cie. Senang cie jelek gobo jelek hati nebak munto cie sengidang. Selo cang mur cina. Gusti dah meridang wate. Coba nebak abad kemana di pakane desa. Ini kelagot nase kayak nanti. Nase kelak cuci. Biasa nebak. Kayak gitu ya. Kok bosan aku? Angkat iki kalang enjang. Nah. Lepas jenang wayah mana? Bukan jama barak yang nengen cak sina aku matatu. Pancen kena ya sih belum. Taruh tukang ukir misi noksokin bedo. Senyap kau. Enjang jaga buku sebelumnya. Ngeluh nesti narang jano cai mirebe. Dija cikali pengliakan ha. Cicing cie. Liu cinglah pengliakan pesuai. Cai sakti, sana sakti, nih tebak jangan dibaca. Sang sing kemapo, na iga sing jang nebak. Yang jani ben. Jaya Sura. Lebihan ken cicing punya, cai paling ngalih satru. Ye. Ini pertanian lo, kedingan nih. Mula ingat bener teken mutangan kapinang pianak cai nih. Awanan bener teke ulines kalo nagih utang. Nom, batas di menjenengatmu gerayang-gerayang. Nang ketok banyak centong ngerebut Yagong yang sudah mati ben bener bekejar. Pantas jangan mau pun. Agong. Kusinya jang nabi dah. Cahaya no. Menkengken. Subuh mati ci. Cunang jangaran ci bien kau. Yang ci mulut wanen duon ci liditu duon. Cang seng predulu-duli. Jaya Sura. Mula nes kalo kelawan sekalo nes yang dadi temuang. Apan mula sing dadi kirigang kena yo yano. Nagih utang kapinang cai sing ada len. Sejabo urip ciangon cimaya. Sinah sing ingas utang cai ne. Gitu masih pegawai deraman ciyo Agung. Agung. Apan cai. Ne presiden lah winaya ne rusak nye dayang dua Agung lingsir. Ne putra ni do ne jane nyelak gerau. Acepokan mulo ide bener karena nagih utang. Dua Agung putra. Ilingang pengelungsur di tiang rengangan palungo Cukuri Dewa. Mangkin tunggalang adnyanan Cukuri Dewa. Rengango sariran Cukuri Dewa genah sesupatan di tiang pacang nunggalang. Darmo nireng jaga teraris ngeraris Ratu Dua Agung. Manjing sang yang paramatmu, matemahan manusia sakti kabinamu, saksada. Nah, keles, sing abang lu sing murah. Sekeng liman campur sar. Gani. Keles. Yang les itu. Jani ganteng celeng ala karango babi kecap. Tidak kau no.
kedesan sesuak cai ni. Nah, lautang kengkeng kena cai ni. Mare jani pedas tawang dong kene gobo. Jelema ni ane misadia lah kang erok dini di jagat. Niki ampun, niki saya tahu kayak daya curak-curak niki. Nah, Niki cara jago tunggal jenang niki ampun. Agung, saya Jaya Sura. Nah, kang wanga munto, saya nguasan bumi ini. Mula sing pantes, saya lakar ngaurat. Nguasa-wasi ini. Nih, mula terahen. Ganggo pura, nih patut lakar cegang kedarman ini. On, gangsal gingsir. Tiang dong, tiang. Mapan iya, tuli iya, sado. Sing sanang bang melumar, bang sing mekejang lumeh, mekejang lakar awe nang muru gada. Mangket pun tapi yang jaipun. Jok tegol di kerang. Nah, patut glogor ipun pangtan ngerucak. Mangket pokoknya. Nah, kal tegol cicang jani. ngai. Mi. Kental berat. Yan sing bisa ngesehen bikas, ngelaksanang akengken suwadar maning manusia tamu. Jeng depen malu. Kentong lon, kentong. Nah, panggil lemat. Jok, Aduh. Ye kengken bui cicang ni. Kengken? Bui cicang ni. Pang subo pang tawang pengerasa, yang subo ngelah pengguna dika kalau itu lan kengken kenai. Jani selagang malu meyasa, wala seng bisa ngeseng. Kengken solah amat kadi pengabeh patut seperti itu lara pinaka carun bumi dini di Gangapura. Nah. Man, gangsal ngisir. Cicang dong udah. Nanan, tak ben necan solah. Giring. Mangga telas berasal kau. Wadang corah giring agak mudah. Necan mira pada ben. Ih, dikira dah si Cang nih Siki. Ada peten long ni menggap peten long ni. Nah, mulai belajar. Norti jangan itu. Dapat temut jang maro. Si gudang ten long ni medop. Jajang rangkeng kau nya ni dah. Doh cai nyinta. Nyelsel jadi itu cai mau pangkeng barang aja nyaman cine. Gusden cine itu lar. Dah sama ke pemangan gae dah. No. Apa wah, buat petak nama dari itu. Dia nak diwar. Kengken, Diwar. sing sanang, sing mai sangat ngide peleh. Ingat tang deweke. Kengken solah bidan. Jekon nyamane petok do. Waduh yang beleng baca Jumlah. Bilengat lencang tuyo mayak belen nasen cie. Jadi masing cie pangkeng barang janji nyaman itu Gusden cie jaji. Ngapa tawang cang Cipara kancang pangman masih mau pau nguatur kan itu Agung. Menapa satu angci? Subo tawang cang maro sinah pencang jani ulo itu. Wareh puri Gango purane. Agung. Ya narso cokori dewo. Pacang muput ang sikian ditiang pada mang sampun ditiang. Beh, dayaan si cara linong. Ditiang campur rumah soreng sikian iwang. Ditiang memarakan ring napi wastana dane Gusti Pati Agung sane cora. Muput ang sampun. Tuh amat mepas sih mataan cie. Linong kengkeneng man. Dijot anak dayoh lemak. Didu belakon cinyilam mekliuk. Aman gisir dok itu sing dadi anak. Nah, saya Pedro. Kini donyen mara bener sebat. Sakit kena buka jani, rasa kendewek peleh, bangsing tepuk pejalan kengken maniokas, jaga ngalang nagih mati. Sing benah gitu. Nah, Jani yang merasa sebeliwat tekin dewek ke peleh, maniokas pang bisa ngecen bikas. Kengken nikin ucap patut. Darmi ketuk larang melarapan penglaksanaan ada benar subuh karmo nih jalan. Nah, jadi kan peminah cani, misal dia lekang ngiring, gelah apa sih? Inggih titiang wantah
Momonang swecan cokori dewa, jantan sampun cokori dewa, waluya turunan sang nyangari, sane patut pacang ngetes sing jagat dari kireng ganggo pura. Nah, yang ketulan iring lah, paman. Biang, Bibiang kelawan nih. itu yari. Mecanggih. Badon aleh. Ireng, Dewa ratu. Ireng dulu sang dua kong gede. Wagong, pecangkleng. Mangkin sampun presida sami kasor. Sakananin durat maka Durjana sane ngardi kebiaparan. Kau nang rok jagat wene iki sampun sida sami ring kerangkeng keranjang sampun mencangkring. Untuk seneng kelewat gargi tekayon ibune yeneng subet tine tekeneng patut tina ida sang yang widi mapi wilangannya dianggot sarirani dewone tulio inten ya diapen dinote yang ngoyong kawi biwa bawan yone sing jelakar mati singita nah neng ne ada yayu. Nah, dulu dua gong Raden Gusti Ayu kadon metegol dan Lihat sana bawahnya ketekol pepale. sertijo kaden yo. Kelihatan jujur. Ayu Inggih titiang ngarah dua bung buka bos gelah edukeng uni tekeneng ayu tuah sanang pau kodan gelahi lakar ngawala sang kengken tresnan ajen ayu duga semal nah dinisanyan ayu ngiring ni pianak gelah pangsi daja rajak puri ganggo purane sejati mula ning Yang ibu. mapani dewa lakar ngamorat tuah mula sanang kesandengin bandang patni Nah, Inggih. pang rajak gumit ganggo purone idewo ne yayu lakar pejatu karmang ibu pang si daya mole hang kemelahan gumene dini matur sisip suara patah nih matur sisip titiang ngarah dua bung istri. Inayang alon-alon demun palongo cokori dua mika ini niki punik. Dados kemat manah titiang pacang iring panugrahan palongo cokori dewa. Palongo cokori dewa sampun meragep pawikan ring kawin tenan titiang. Titiang pragusti. Nenten-wenten kepadutan titiang pacang iring. Idi dua gong gede matemu merat. Pikayun nendungun dati dua gong istri. tuh dayu matur rakyat tuh kapeneng gelah sing sandangnya nayu ning Yang ibu. iya neng idewo kengken dire pepinah idewo ne pang tawang ibu nih Maka wiyakenipun daging manah titiang ibu. Saking kawit patemoni rikering uringin sungsang. Dados yos kletek manah titiang. Wonten dok punika titiang kal neleng rumah sering dewek titiang kaula. Yanten sapunika dok punika sampun titiang manahe matur ring ibu. Daging manah titiang sampun rasa wonten kletek sios. Sengko titiang pacang pasah palas ringipun Yayu. Nah, Ayu Ratna Dewi. Inggih titiang ratu dua gong gede. Ayu sing sandang matur kitu lakar ngeredang dewek ngeredang rakan Ayu nih. Kengken pitekan nakelingsir. Ajen Ayu. Yan muntuh pangubaktine. Ayu lakar alpake. Presange teken wara-wara. Anak ane sampun merage. Tuat. Sing dadi kitu Ayu. Lan ulah-ulahan. Len rasanglah. Uli seledet Ayu, uli semita, mire patok, wala mula, yan anak lo, kinucap nasak mangis. Nah, jatene sing sana Ayu makebang, lan pangsing kinucap persangot kena lingsir, telah misadio, akeng kan berdekat ajin Ayune, jangan sebayu. Inggih, yening sampun palongo cokori dewa, ledang pacang angkat sikian titiang. Ni kapan titiang purun presango? Kaping ajeng ring palongo cokori dewa ratu dua gong istri palongo cokori dewa. Ngawit ranene mangkin banget
dados nesikian titiang nyungkanin kayon palungo cokori dewa. Di amuniki nistan titiang. Mang da nyeledang palungo cokori dewa mapica sesulo. Lama kan. Mang da uning titiang ring daging tato titi selekraman yang titiang dados pramiswari ratu duagung Nah ayu, tuh sing sanang ayu. Jalani jani bareng-bareng aja gelah mekardi dan melah. Ngiring pianak gelahnya ayu. Ibu, nah wagang titiang. Dados makletak mandi tiang eleng ring nakaling seriaji sampun nuwade. Pemengkas mangken ngiring tunasen ring itu nakaling ser bagawanda duwene. Patut upacara pelebonang yaji kalih pengabe duwene puni pamanano mang ne puput yan wes kade punika risampun mitryannya puput wawu kemenusa titiang pekeraban ring pun yayu kan sapunika. Nah tuh deh. Patut Tuah Wagung. sanang pesan. Mau palat-palatan dados yat nyan cokor dewa Nah sapunika. mulo kita suka do kita sing dadi lakar palas. Mang na uning ngenahang sor kelawan singgih tan sapunika. Ngiring bu, megati-gati tangker entak ning set bagawanda duwene. Jalan Lurus pedang ngeranjing kapan? palungo Ayu. cokori dewa. Titiang ngiring tadi kau. Kering urusan. Para pamirsa sinamian. Adi punika aturan dirinya merupa carita citra kesasar. Kirang langkung akhirnya ledang arsa berane sinam. Saha iken pengampuran yang yang sarangkan. Mugi-mugi rahajang sosial kemartian sodarmo itu karya suang-suang.